Ni ndereti iria hihi yahota kuiga urumwe wa ngwataniro ya Kenya Kwanza hatikaine. Ndereti ino ningi ikigereka kabiru uge wa munini wa President Rigathi Gachagua gicigo-ini kia Mount Kenya. Ritana ria Gachagua akienda kigina gia bururi kigayagwo kuringana na wingi wa andu niria mukiritwo na njira ngurani. Umwe wa aria makararitie ritana riake ari Ngabana wa KIRINYAGA Ngabana Waiguru agikuruhania miario ino na uteti wa ukabira. Ithuĩ ũrĩa turauga ta Council of Governors nĩ mbeca ciongererwo county governments ihote kuruta wĩra ũrĩa mahetwo nĩ constitution. Waiguru augite eta muikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya magavana agĩenderera thirikari yongerere thirikari cia county mbeca akimenereria methugunda makurumbuya gĩcigo kimwe na gutiganĩria iria ingĩ. Kugawanywa kwa pesa sio shida ambayo inakaba watu wa Mount Kenya peke yake. Pia kuna eneo zingine tofauti ambazo pia ziko na watu ambao wanataka wanagawiwa pesa ya kutosha. Kuenda kuingia kwa maneno ya kikabila ama ethnic. Mimi nataka kuongea kama kiongozi ambaye nimechaguliwa hapa Kirinyaga na pia nimechaguliwa na Wakenya wenzangu. Ona gutweka hihi ino ni ndereti munini wa President aratindikiriria itanya-ini ria gukindira uge wake kirima-ini. Ni ndereti ino hoti wa kurehe mwatuka gatagati ka atongoria kuma gicigo-ini kia Mount Kenya aria marayukia ritana riake na atongoria kuma icigo-ini cia arĩithia. Munini wa muikarĩri gĩtĩ kĩama-inĩ kia UDA Hassan Omar akihinyĩrĩria Gachagua anyihanyihie ndereti ino. Tuseme shares sijui Mount Kenya sijui 1 shilling 1 vote naleta ukabila. Kuringana na Omar, ndereti ino ĩngĩakĩrĩria makiria yahota kuiga hatĩka-inĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra cia thirikari ya Kenya Kwanza, akiuria atongoria aria maranyita mbaru Gachagua marugamie ndereti ino. Wakati rais ama makamu wa rais anataka kusema kitu, atushauri sisi pia tunawakilisha hizi jamii. Potentially can derail the development agenda ya serikali. Sisi hatuna shida na mtu, lakini hata sisi pia tuko pale kuzungumzia hao wengine. Nona gukiri uguo, MCAs kuma kaunti ya Nyeri ni amwe ya aria mayukitie ritana ria munini wa President riu magiukirira mubuge wa Laikipia East Mwangi Kiujuri ni gukararia Gachagua ndeto-ini ino makihinyiriria ni afatie kuheo gitio giake ta mutongoria wa gicigo kia Mount Kenya. Mundu ugitwo Mwangi wa Kiujuri handu ha kuoya kameme na guthi muingi-ini kuhura Rigathi wa Gachagua. Turenda gukuona we ukihurana na njohi na ukihurana na dawa cia kurefia thiini wa kirima. Mumenye nyumba itu yatengana ogwe ratengana netukaguga twari no nene. Uguo ni nguria atongoria othe to support deputy president. Mwetikira kugayukanio gutie hingo tuka benefit itura-ini ritu. Riu kibaro wa kinene kia munini wa President ni gutigirira atongoria a Mount Kenya ni maria rumwe ndereti-ini ino angikorwo itanya riake ni gukindira uge wake kirima-ini. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Wachege.